ما میوزیک یک جناوندین پر چالاک لباجار آمده گو جسال 2017 تا روژا ایرو به هزاران زاروکین کردا پرورده ستران موزیکا کردی کریه. گلو چاوا او ناوند دکاره بردوامی بکه. دوی روشا آلوز و خراب ده لترکیه. لسر چه بنگه و ریبازان خبات خواه دکه. کی آلیکاریا وان دکه. اف پرس و هن پرسیندن امجه کردنراتوری ما میوزیک هنرمند شیرگو کانیوار به ریا سکایب امی بکن و هنه کوربینیا بین سر خباتا ما میوزیک. شیرگو گلک سپاس بو بشتاری بوناته برنامه هفتره. باش ما مستعد خوش بوم به بشتاریا میوانداریا برنامه ته. گلک سپاس. و ساله که نویه بلکه ویا برنامه منایا یکم بجی کو سالانو دته. هر بجی. می‌بینم برنامه پیشیامه و خباتن مجی وقت برنامه ته و کارته رنگین به. گلک سپاس. شرگو شوپاندنا مج کاری وره. اف وقت ما آنی ماگود جی روشک زور و زحمت لیبلی هون کارکی گلکی بالکش دکن. هزار زاروک هگرم زیاده تر نبیجن لجموع پرورده بونه استرانی کردی موزیکا کردی. خوازم نکی بلو بکرتایل سر ما میوزیک. یعنی چاوا افکرات چه بگو هون دوی روشا هنه دو هون کاربن چه بکن و چاوا چه دهیلگو هون بردوام بکن. یعنی دوی روشا زحمت ده. بله. بری هر تشتی سالانویه و هین هفته یک نقدیه. خوازم سر سالا همو گل کرد و تایبت یا زاروکین کرد پیروز بکم. و از نابجم بهیویاک و آشتیوره یا جی بهیویاک و آزادی از بیم جیانک و خباتک پلانک و دوی مرو هر تم بروحکی برخودرتر جسالا بره تبل جیانه ببه وان هستاد خوازم هر کسی سلاف بکم ما موزیک وکو که هند زانن و ینکو مناستکن جنیز و سال 2010 حیا سال 2016 ها ام دبم بانی شهرداریا باجار مزن آمده ده بناو کنسرواتوارا آرام تیگران به زمان کردی و آوایی که اکادمیک ده همو بشن هنره ده ما پروردهی ده لپشتی که سال 2016 ها ده پاییزی ترکیه فاشیزم قایومان دستانی سرسازین ما و سازین ما که به زمان کردی هول دادن پروردهی بدن سازین زاروکا سازی جنان گش هاتن گرتن شهردار همو خستن زندانان و شاغل کنسرواتواران تیران 400 کسی پرورده دید زاروک و جوان لپرانیا وانا زاروک بون ریگ پیشیامه بو از شما دبیم ریگ جبر کو اف سازیا پروردهی بو سازیا پروردهی موزیکا کردی هنرا کردی و به زمان کردی و لجهان راستی جی میناکک بوی رنگی تونه بو ریگ پیشیامه بو دوی ام لبر بدن ام بمینن و اف زاروک ما گوتو بو کورج لسر کور نمینه الکردستان دوی زاروکین ولید به موزیک نمینن و جبوی ناوه مایه ام پشتی وی توفانه این ماینه موزیک مایه زاروک مانه جن مانه این کل بر خدانه مانه و ناوه ما ناوه مایل خوکر ام بون ما موزیک و تهنه سازیا ما همو هیلن موزیکه چه به موزیک را علاقه دار چه به ام هول دنج سال 2017 و حیانها باید شبم تشتکی از وان پرسانا دکم جبر گم تخازن ای بینری مجی تماشاوانی مجی ناز بکن یعنی اف خباتک چقسی گرینگه چقسی هجای و زحمتی ویش چنه هون ری بازی خوش کودتینه یعنی تگوت آنا تگو اکادمی هبو لینها و اکادمی چو ام بیجن قیوم چی بونه هون ری بازی خوش بو پروردهیش کودتینن کسن هنه آلیکاری ودکن هون جناف خواه ویتشتادکن جدر و هون تینن هون چاوا کارن ام بیجن پرتوکن ری بازی خوندنی ری بازی پروردهی هونش کودتینن چاوا آوادکن جوت تایبت مندیا کنسرواتوار آرام تیگران جی و وای تایب بردو ام و کار و خبات بردوامیا کنسرواتوار آرام تیگران ما ماموسته گیهاندن شخوا اکادمیا ما گیهاندنا ماموسته موزیکا کردی هبو و هینجی هیا زاروکین کوج نهسانی لجمع بون آنها بونه ماموسته بونه سترامبیج بونه پیانیست بونه کمانجن بونه تنبورجن بونه هوستای دفه و تنبوره هنجوان ده استودیو ده استرانا چه دیگه هنجوان آرانجورن ما موزیک ده همان دمه ده پروردکاران دیگه هینه و ام نها 35 خباتکار
ji 35 xebatkaran bêjin 28 mamoste ji 28 mamosteyan em ji stedî 85 not hemû mezûnên akademiya mamûzîkê ne ku bûne mamosteyên müzîka Kurdî. Bêguman em ji tecrübeyên ji cerrabeyên cîhanê sûd werdigirin. Rast e em her millet dînamîkê wan, kodê wanî çandî hene ku divê veya di nava rê û rêbazên perwerdehiyê de cî bigire. Lê em ji cîhanê jî sûd werdigirin. Mînak dikarim bidim ku li Macaristanê û rêbaza Kodalî, Zoltan Kodalî ku dibêje perwerdehiya müzîkê divê ji stranên gelerî dest pê bike. Ji me re wisa ûçeke, stûneke. Em her wiha ji Suzuki sûd werdigirin, ji Orff sûd werdigirin, ji Dalcroze sûd werdigirin. Lê em vana hemûyan tînin bahev û Kurd ew ê çawa karî bin baştir hîn bibin û di bîra xwe de bihêlin û bîreke nû ava bikin, li çanda heyî wê çi zêde bikin. Em hewl didin rêbazên nû, rêbazên alternatîf yê perwerdehiyê û li Amsterdamê Aslan Music Centrum, Konservatwara Amsterdamê, Kodart Rotterdam, her wiha li Almanyayê saziya Enstitûya Goethe ku em destpêka avabûna mamûzîkê heta nav hevdûr dixebitin. Em wek mûzîkjen hewl didin hem xweşexsî li pêşxin, pêşketina xwe bi pêşketina xwe ya şexsiya mûzîkjeniyê saziyê li pêş de bibin û veya jî xizmetekê ji mûzîka Kurdî re bikin. Em wek perwerdekarên mûzîkê hem hewl didin xwe li pêşxin û hem jî bi tecrübeyên cîhanê li perwerdekariya xwe tiştekî zêde bikin û zarokên Kurd di standardên cîhanê de asteke akademîk û bi zimanê Kurdî perwerdehiyeke pir baş bi kalîte ku demeke pir bi kêf derbas bikin em bidinin zarokên welêt. Ji bo wê mixabin ji ber ku em tenê ne, em tik û tenê ne di vî warî de di dunyê de her car ez vê mînakê didim motivasyona me 40 milyon Kurdin lê em 40 kesin ku serê xwe vêya deşînin ji bo wê em xewnên şeval xwe de herrimînin û em hewl didin ji zarokên welêt re, ji ew çirûskên awirvedanên wan re bivin agirek û ku çirûskên awirvedanê wan geş bikin û karî bin ji çirûskên awirên wan agirên newroza geş bikin. Rastî ji motivasyona me ya xebat ji rengiye. Hoş. Şergo بحثات تشتكي تقول يعني 40 مليون كردن اللي بلي تشلكس كاردكن جبو خباتا كله نافندك جو اف كارادكن قال لك تش لازم جيره يعني وك سازيه كي وك اكاديميه كي جهر ام بيجن هون اليكاريا ابوري داراي هون شكيتينن هون لسر كس هي اليكاريا ودك يانجي هون لسر ام بيجن كورسو خلقي يعني كسيوتين پرورديه دسينن هون وردگرن بله نها ما موزیک روژا کو آوا بو حتی نها یک به پشتوانیا مالباتین زاروکان لسر پیای گر کو راستی جی مالباتین ما پشتوانیا ما نکرانا ایروی ما موزیک تونه با و آکو مایه دکه ما و هیه و بمینه مالباتین من یعنی کینه گله کرده او جی چاوایه ایکو دکارن پره قرصا بقاسی دبارا خواه بقاسی کو دکارن بکن مالباتên ku dikarin ê çend zarokan, ê çend şagirtan, malbatên ku qet nikarin bidin ew nadin. Îja perê ku em bêjin aboriya dahatuya ku ji qursan tê ancak bi zorê têra mesrefên mehaneyên sabîtiyê kireye û xwarin û vexwarin û faturaya yên saziyê bikin. Ev beşa herî mezin dikarin bêjim lê beşa herî girîng ya ku melser piyade hele hem maddî hem manewî em hewl didin ji roja ava bûye heya niha serî projeyên Ewropa bidin û em her sal yek an jî du projeyan bi ser dikevin lê ev proje ancak dikare mesrefa mehek an du meheya vê saziyê. Dîsa sazî û dezgehên sivîliyê li Amedê yê ku dikarin bi qasî hêza xwe ku em bêjin xizmetek muzîkê ji bo wê bikin ne ku tenê wisa em tiştekî em li ciyê xwe rûniştîn em bêjin ka werin kiriya me bidin ya jî em hewl didin atölyeke, workshopeke, kargeheke çekin ew jî heqê wê bidin an jî em konsereke ji wan re bidin em hewl didin kargehên navnetewî ji bo zarokên Kurd bi taybet li Ewropa li dar bixin ew jî dibe dahatûyek tiştekî din jî lê
دناوا وی قیرانه ده قیرانه آبو یا جیهانه و یا ترکی پر تایبته دناوا وی فاشیزم ده از هر هوالک ما بچقاس دراف دخبته از بناو ناکم نحو جه لی دکارم بیجم راستیجی لسر پیامایینا و اکیبه و خباتا و معجزه زانی شرط و مرجن آبوری پر زحمتن و هینجی ام دناوا هولدان اندن بگومان کارمند کارسازن کو هم بیجن لآمده مخابن ویا پر کمل کردستانه دوی اف چاندا سپونسور کرنا و پشتوانی کرنا سازی و دزگه هنگ وکی مجبور کن نتنه امن سازی و دزگه هنگ خدمت چند دونر کردی که دکن پرن ام یک جوانن لدی ساجی ام حموجی هندکن لگورا 40 میلیون کرد جا اوروپا چند ولات جدا کارسازن کرد حسکرین چاندا کردی هول ددن به امکان خو پشتوانی بکن لی ویا ناهله کو سازی پرزو مزم ببن بمليون لآمد الناسدو حشتي وحفت حزار زارو كان بس حفظ زارو كمان بوكو امكاري بالبقيجن حمو كتشو كولانين آمده وكردستاني تشتكي دن ببورا ما موسى شرقو بالا خداي تشتكي دن جل في صالي لبيشنغاها برتوكان لآمده بشكي وجهه بو او جي تشتكي بالكش جو تشتكي زيده هون تايبتي سر موزيكي وبرتوكين موزيكي استرانا نوتي موزيكي و داخستبون دیار دبون شاغی خو بالی ورد داویجن گو هم زمانی کردی و پروردیا موزیک چاوایی و چلو او فکرات چی بو گجبر گو هوند خوازن ریه خو وکن بیتر یا هوند خوازن آلیکاریا دارایی آبوری اون خو خورتر بکن یا جی فکرک دن لدووی تشتی هی گو هون شاغی خو برد جناو موزیک ایده هون تکر ناو جواتی بیتر ج موزیک وی بله نهاج جبركو ام اكاديميه كن پروردهيه ددن اللي كرد لباكوري كردستاني مثلا فايل كيلك اما باشور هي باشوري كردستاني اللي راستيجي بكودين چاندا كردي ورسن ماتريالين كوسا خرو وبروح خبونه هاتنا آماده كرن كمروف قريبه سديست سوز جوان ور بگره و بينه بك ماتريالين پروردهيه آن تونه آنجی که من دگلک مجرده ایجاج روزا دسپیکا پروردهیا کنسرواتوار آرام تیان حتی نه ام هول دیدن جا آلیه کی جی ماتریال این پروردهیا موزیک یا کردستان آماده بکن نتینش بو ما موزیک و اف 4 ساله کو ام لسر دخبتن من ناوی جی کربو جلوری کان بر بالسمفونیان ریوتیان نوایان یعنی دکارن لوری که انخواه ستران انخواه بکن ماتریال پروردهیه و افجی بر بالسمفونیان ببک گاوک به کمانجن کرد بروس زنگانه و پیانیست بولیویایی سرجیو اسکالرا ما امکتن ریه که ریوتیک بو 4 ساله پرتوگناف دسته مده و هری داوی مگیهاند فوارا پرتوکان یا آمده و دیدی مخابن خوزینه و سابال جاره یکم بخوا بروح خوابونه يعني بالنوايم كردي كرمانجي زازاكي وسوراني جي صفري جي دسبيكي حتى كو بيجي جا استانافين ميثودا فيركرنا كمان هات آماده كرن افجبو مجيه شانازيه وسربلنديه بوج بركو غاوك ديروكي بو وجان هاد ديسا پرتوكه که ضربه كو آليه كي سوراني وفارسي آليه كي بيجي كرمانجي وانجليزيه خوش او نيفيسكاري ويجي خلق مهابده وابيش خوش نها وبيف ايدي وقاده كما سركه يا خباتي يا شانن بله ما مستشرگو دخوازم پرسكي لسر خبات انهات الاوروباي هاتي المانيا بقركيش بو ما ميوزيك هاتي ديار دبي بخشكات داغرتي تي هناك تشتابك جبو في صالي دخوازم هناك تشتات بمرجي بارفك كا بروجي وي نو جبو في صالي سال 2024 چهنه تشتكي نه ناف دستيود هي بروجني نه خازن هناك ابوا جوانات بمرجي بارفك ويخش جو خو د فلسفه خبات يا ما موزيكي تشتكي وساي دي سكن لمتنبه يعني شب وروش كار هبه حتى دما بانديميه حواله ما دغوت يا دنيا سكيني چما امنا سكن امجي بينا خو بدن ايسال ام هول ددن بگين النوروزه کو البوما موزیکی یا کما مایه چاپ به درکه به البوم مایه کمین
وای پشتی و هفدیتنه جوینا میا آنلاین از لورم ل حوالی مل آمدینه اما کوارک موزیک یا سیماهانه ام هول ددن ویجی بگین نوروزه لی تایبت من یک و کواری هبه اوه به سه زاراویان چاپ و یعنی زاراویک کوارک کرمانجی زازکی و سورانی و سورانی جوی به تیپن آرامی بن کو همکاری بن دانوستندنه که تکلیه که به کردن خوی گل خوی روجلات و باشور چه بکن جبلی و تورنیا کوما مایه و جن مایه ام دفکرن جبو اوروپا و کارگهن زاروقا یکو هم الهرم عردهجي ام چه دکن و هم جی بناوی گروک ما و زاروک ما ام هول ددن جیکو ما موزیکلتونه لکردستانه لباجارن ترکیه متروپولین ترکیه بزاروکن کردره و لاوروپا حساب زاروکن کردره اما وی هم برفرهتر بکن و کو امپیر بگهینن پروبلمین ام بیجن فرمی تشتین بوی رنگی پاییزا پیشیامه گرکو پروبلمک تکنیکی و درنکه و در رسمی ام لاوروپا فکرن شاخه که زاروک مایه خوش وش بلی وش خواه خبات می تاپه و بردوام بکن استرانه که ما برهف کرنه نانو تایوان کرنه او جل بر چاپینه بله قالك سباس ما مستشيرجو لسيرفي درفتي سركفتي به وخباتن وشعبي من رياوان به قوم ببينن هيفيتكم جو كاري وهينجي البيشكوي سال 2024 سالك خيري بجبوه وجبو تفاكر ده هر شاد به هر هبه صاوي